Ayo itu bukit tungai berpung Ayo itu bukit tungai berpung DJ Rico dan Inbox. Mereka tipung beruntung ngempung ketipung ngedipak ditung baje laut baje darat nale sekawat keliling kampung nanam kejuaran mereka tipung beruntung ngempung ketipung ngedipak ditung baje laut baje darat nale sekawat keliling kampung Ayo itu bukit tungai nanam bareng peng 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 tiba 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 Apa ini? Enak kali. Kalau nak kancang milu aku Ayo kalau nak kancang milu aku Kalau bakoro hati gile balang benjong Kalau bakoro hati gile balang benjong Keturun kegatungan ngermak ke darah Bakoro tapi gile malang getenjom keturun kegadungan narmak bedaran kai 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 को जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा तुझे पाके अधूरा रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरा दर्द भी मेरी आशिकी
bukan cinta mungkin kau bukan cinta DJ Kode M Inbox. mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhanku menjadi pendamping hidupku. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhanku menjadi pendamping hidupku. Check the number and dial again. bukan cinta mungkin kau bukan cinta biarlah ku pergi, jangan lagi kau tangisi. Semoga pilihanmu yang terbaik untukku. Memang berat bagiku berpisah denganmu, tapi harus kurelakan. Cinta tak bisa dipaksakan. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhanku menjadi pendamping hidupku. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhanku menjadi pendamping hidupku.
Federico dan Inko. Bukan aku karena
आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या आंखें खुली हो या Apa ini? Enak kali. DJ Rico dan Ingo. आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ
Kerana hatiku setia, sebab itulah teguh cintaku. Oleh kerana hati sudah terpikat, sebab itu aku sayang. तोड़ के पहरे हजारों दिल निकल जाता है दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये
DJ Ricco dan Inigo.
Aku
User kode M 3